Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasorkar jela haka khat sautri gubernai jeleu arajar khat khandai kala penmi ya ka jing penbena lane ka notification daga ba pentip bala itu ya sensar kum umar rep bat lalai ban lek siu khajna da kinong rep sensar haba penkit ya uni umar rep bat yai lengba ka khrdop lum khajna jong ka forest kasorkar jela lemne na ka khrdop lum khajna jong ka Khas Hills Autonomous District Council. Menteri ketenat garap karyang ubah bantai dor lengdok haga jingi keren bat kilat patai kubor haga arp sautarik ujeliu arajar khat khandai ulaya thu baka sorkar jela kala shim ya kani karai hadien baka sorkar kala munjur banwan ra ya ka jing ben kala thamai haga schedule A1 bat A2 jongka guidelines naga benta ban register bat penmi ya ki marrep klau ki bahap hapo ka agroforestry plantation arajar khat nyo daga bakan thup lang yo sensar haga ne schedule A1 bat A2 jongka guidelines Uniu Menteri garap karyang ke sorkar jela ula ong bakani kan long ka khubor ka babhasha ki pai ba nong rep sensar jong ka jela halor ka jing itu jong ka sorkar jela ya sensar ubaju ya yo bha ha ka jela ha ka jo ka por ula ai khuble yo menteri rang ba ka jela ubala shim khia ya kani ka jing mentoi jong ki nong rep kalong kay ka khubor ka busuk tenak ka bakamet shiki nong rep jong ka jela jong kabaga jing ang not jong ki la bon senang kala urla government jongi mata la pemik institution ba sensa undai su makla undai no ban penha anta bani no agroforestry plantation kaba kim dan kam su kinora bagi nang jingja maki por ki bala no bagi abang siu tax ko pero syaka government of Nigeria but kung bagla ang not kubiday bat ka meeting ka bagi syong harang neutral banay mi po ka jing yalam bala chia yung meeting daw chief minister badan burom jungi rekat deputy CM minister in charge of forest mga nilaya syong but nilaya penbaik ya kata sini kumbala pilai bela demi syahmat samarit club bangla kentup apa banpek daga agriculture department buat ulat terpat di kini lai teli mengilayo penikaran atau sini dari arteli ngilala ban demi institution kam shwa yauni usunsa broomstick mat mentah ke sini nilai yo ban announce ban penapa apa maka notification ke bakat sautri mengacu nila itu bag nila penhap no yung sungsar bagi omor kita udah forest produce untuk knowledge forest produce ada itu agroforestry bagi baik ba kinong rap sungsar kinong dan kamus ban nahap siu kita kadang kan buai kan ka concern ka bagi ang baka jingrap yung sungsar pat kapensli ka fertility jong ka kindo ki kumbaga keren nak kapor di oma sensar udah ba kijet no ba penrikian ni kando ung kita gi deh kan ni kalau si bentar ba keren nak kapor di department ru ka le exorbi tadi ke bro bat nrei kelas utuh bau ni pat di mar ano marrep ba ipat ba salon sar po jela jungi kiyo jung to kalai bi hot juki mo pen sai la jong de sen minta mdai su maru klam di kala pa ba tu ni dei na ta ka daw ba government ni consider minta yung ni bro skat tangan itu hi ude bo shumi untuk shklau su betap te re minta ki bri kila da shim ba kida rap kida tho kida wo mdai su ba su rap ba su lek bi shklau su betap su khat minta kila dap de jong ki jaka kila minta tengam isu ba nong ba sam dale ka kum gelenti kai layak ka kum gelenti ka badai ban rap ban riang ka benda ka bet ka ben ki nong rap tendai nakaliang ka department o pi kita ki benta ni ha pai bilang kumno biman kumno mal kani kadang dai ka bathmai hadin kata pusnam bangin itu yo ni mundai su ban itu ni kumu mar uba mundai su ki mar khlau mo bangin itu iki ku mar uba latip da ka itu da sarkar
Temut kadang dia jing sedang tengah apa dia pe gila tinti kini kita bagi nilai kumno nam semua. Kini ketika government friendly government ni. Kabelong government kabelong pro people friendly government. Government juga baik bah. Tidak nak kadang bagi ikut baik bah ki ipek kat kum ke jing long ke cuman ke desa bagi ngerap ki. Ketika kamram jungi bagi dan apa sekejap nak bentar ban lek baik baik bah setiap kamram minong rap. Ni semua dia kata pengusan. Ya kata kalau ada boleh kimle. Kata pun kena penong ni dengan buat ai penong ni dengan semua kamram jungi dengan lek bah ban ketium dia ko ya setiap ni.